umuntu bebhekene khona ukuthi hayi ingoma isuke ibe khona madoda
akufanelanga uhambe uhlala ubhekele izinto ezifana nalezo madoda ukuthi wena uyakwazi ukukhuluma lapha nalapha njengoba usuvele suyi-DJ. Umuntu usesenzela bantu ubhekana nento zabantu ngicela ubhekoko komngani wami ibhekana nami mfana yekela mbote yekela kimi ukushiye kunjalo bo ukushiye kunjalo bo shake ukhohlwa ngovikini Vicus ayike phansi mageba uthi ngila phansi kwalo wangapha ngivele WhatsApp, sina silalele bantu